Kubor ka Batesi TV. Lawan ra siya da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kidongilam jong Kakasi Students Union menta kasengi ka arpu arterik ubna yayong arajar arpuway kilalat banyakendo ya upro Vice Chancellor jong ka School ba North Eastern Hills University u Professor Henry Lamin ban pan Jingpynshai halor ka Pynslem jong ka School ba ban Pynbna ya ka result jong ki samla puli lo. Hadin ka jingyakren sani nakaliang jong ki bor penyat jong ka School ba North Eastern Hills University kila pentip bakin sayakren bat katanat ka badai pet ya ka jing penyat examen bat kumjuru ban yakren bat u Comptroller of Examination jong ka School ba nagabenta ban Pynbna no ya ka result la kumno haswa jong ka tayo ban nengkong jong ubna jemang mentau snem arajar arpuway. Islam penir result kejoki kalau bala shamjing kena bro ini mau kemio ban assess ya ka overall percentage kejoki de hadian kejing kan buat vice chancellor jok Nehu kila ong ba kin shemya kan ka matter immediately but kumno by the end of this month first week of April layo ban declare the results kidon some internal affairs ba makiru kemla ban nomor kilom confidential in that manner ba kemla ban ailo dia baru kena bikin tip kata andre mostly try kalau benda nak benda come can sting ke jing correction kalau benda nak poin kita but other than that kita long confidential so kita nak ben pilot ke perok kena benda wala dah kari online ru ki ke exam mengithwa mut ke ngithwa online tambah dengan submit ki script ni submit Jingpynshai ki institution jengi jadi nak submit part ke institution jengi ke syong part ha Nehu kan ki ai ki script ke kalau benda yang tak delay no ya ki berkorek ki people sih kim dunai ke si hajar ngot ke from tahun ke college jong ke badan Shillong the weekend ke badan turar ki laga jong ke strength menta kim padan ki bala adapt nomor mostly kin dap menta how ni benar this last semester nomor mostly menta bro ki final year su kinang dei ki bala dia ke 6 semester ya ke 6 semester ti kimpat kendak ya ke exam seru ba do kolong henta nomor ba cubuk mentai ke bepla ada pun tho ko am nyo the results pun i bon tip kumno ke jingle ke jong pia ko exam te daga di Pynslem kumne pot ka peduk unsim kena buat ke penie ke jingjenja ke jong ki ru ba kemla bon don ki assessment ke jong ki bon long ke overall percentage ke jong ki kemla bon assess ni kemla ban pen kumno banyak kemat ada kene ke stream ke dei sisa ke ba ke bai ha bikin let nomor ba sibuk menta fio 45% ne 50% ru buffin practice kala ko bani LLM ru kala ham AP de dekat Pynslem jong ka ban declare results kumni part kemio ban pet ya ke overall assessment